Ukukhambiselela indaba yokuqeda ukukhahlunyezwa kwabomma. Sikhulumisana noMnqophisi otjheje izenzo zokukhahlunyezwa kwabomma kwarhulumende uSiza Mogangwe. Sizwa siyakwamukela indabeni zesiNdebele. Ngiyabonga baba. Zande kangangani izenzo zokukhahlunyezana ngokubulili eSouth Africa pha? Zande kakhulu balaleli. Singicela ngokuthi sanibonani balaleli ekhaya. Sanibonani zakhamuzi ze South Africa. Le ndaba esihlangene ngayo indaba enzima kakhulu ngoba siyabona imihla namalanga omama abantwana bayahlukumezeka baze bayabulawa kakhulu ngenxa ye gender based violence. Inani lakhona liphezulu kakhulu noma singana into abayibiza ngesilungu prevalence research esayenza esibonisayo impela ukuthi ikangakanani, kodwa siyazi ngemihla namalanga siyababona omama nabantwana beshona ezandleni zabo baba abahlukumezayo. Ngimaphi amahlelo eninawo njengomnyango wezokuthuthukiswa kwesitshaba wokulwa nezehlakalezi? Maningi ama programs esinawo engawabala esingaqala ngawo. Sinama program afana nabo sisebenzisana nama sector amaningi, sisebenzisana nabafundisi. Sine program abayibiza ukuthi asikhulume ngoba siyazi ukuthi nasemabandleni ku religious sector indawo esingacabanganga ukuthi ingayenzeka i-gender based violence iyayenzeka. So therefore sisebenza nabafundisi ngeprogram abayibiza asikhulumeni ukuthi bakhulume ngayo, bazama ukuthi bayiqazulule le nkinga. And then kwesibili sisebenzisana nama pastors wife nabo abomama abaningi abahlukumezekile einkonzweni. Sisebenzisana nama traditional leaders ukwenzela ukuthi bakhulume nomphakathi ngoba kuma rural areas bayabalalela kakhulu. So therefore kubalulekile ukuthi sisebenze nabo ngoba banayo influence. Sinama programs abizwa ngokuthi ngokwesilungu social behavior change programs, ama programs adila ngabochomi, ama programs akhuluma nje afundisa abantu ngokuhlukumezeka. The last ones ne program yabo baba esibiza imen and boys ngoba kubalekile ukuthi abo baba babe yipart or babe yingxenye yale ndaba ngoba bakhona abo baba bathi not in our name. So therefore sisebenzisana nalabo baba ukuze sikwazi ukuxhumana nabanye abo baba. Ngiziphi intshijilo ama challenges enihlangabezana nazo? Challenges esihlangabezana nawo oqala nje engawasho ukuthi indaba yemali ama resources are not enough and inkinga zethu ze gender based violence neinkinga ze substance abuse utshwala ziyakhuphuka kodwa imali ayikho. So sizama ngako konke kusemandleni ukuthi kubalekile ukuthi si collaborate, kubalekile ukuthi sisebenzisane sonke siuhulumeni, sebenzisane ne private sector, sebenzisane na wonke umuntu ukuze sikwazi ukuthi silusane nalento le. Ebalulekile ngifuna ukuyisho ukuthi njengoba sibe the last 2 days kuze kufike namhlanje sine summit, presidential summit, into ebalulekile oresemqoka besikhuluma ngayo indaba ye accountability. Ngithanda ukusho ukuthi i-accountability ayisho ukuthi kumele kube uhulumeni yedwa oba accountable emphakathini or kuma citizens wayo, kodwa i-accountability isho nabo abasebenzisana nabo ama NGOs, civil society, ukuthi kubalulekile ukuthi babe accountable. They must account for imali ebafandwa ngayo. They must account ngoba le mali ebafandwa ngayo akusimali yakahulumeni yedwa kodwa imali yomphakathi. So therefore imali i-public funds kubalulekile ukuthi basho ukuthi bayisebenzise kanjani, bayisebenziselani and yini impact yaleyo program ebayenzile. So we are calling for accountability for wonke umuntu okusector odila nge-issue ye gender based violence. Sithokozile isikhathi sakho. NguSiza Mogangwe ebesikhulumisana naye.